والله نسبت لعبة زورا يعني ام امیدین که ام سه خالب دست ببینین اكيد یاری که خوش بدن یا نزورا يعني که جماهیری هین زان يعني ناو خواهی میجوا خواهی تاریخ خواهی ام زان يعني هنده که مقاصد ده این انجام توش بینن که خرم بس معنای اونین که یاری که بو سهل بد و کو زاخو بیا ام حمی حاضریا بکین که ام سه خالب دست ببینین بس بیا ام جی بسانه هی بسبکی ور نگرین ویانه يعني که مازن حمی وقت يعني احتمالا خب بدیل دوان احتیاط دوان شن يعني پیز یاری کی پیز بکن ام هیوید این یاری کی پیز بتو سه خال بو یا نازاخو بن دلوی جماهیری بده خوش کرد ها نه والا بو مامزانی ده سرپرایز نبی بو نسبتی ما همین جاراجی چاورکی اوش جمهوری یا نازاخو همین وقتا پشتوانه و هاریکار گل یا نخال گل تیم خو همین جارا واسه اوه يعني ما اوه اذا چاورکی راستش جمهوری زاخو. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد اختبار صعب لنا جميع، لكن احنا ما نفكر بأن اختبار صعب أو شيء آخر. يعني نفكر ونركز أن نقدم مستوى جيد، نفرح فيه جماهيرنا، نفرح فيه أنفسنا، نستمتع فيه كلاعبين كجهاز فني، كلنا في طريق واحد، نقدم أفضل مستوى ممكن. النتيجة تكون إيجابية أو سلبية بيد رب العالمين، لكن نحن نكون عملنا اللي علينا، التوفيق من الله عز وجل، نقدم أفضل مستوى ممكن. نلعب بروح ورجولة وإخلاص وتفاني داخل الملعب. هذا اللي يهمني أنا على الصعيد الشخصي. النتائج دائما مسلمها إلى الله عز وجل، أهم شيء أني أنا أخلص في عملي لآخر دقيقة مع إخواني اللاعبين. یکم جار بنای خدای گور مهربان اما وکو یعنی زاخو که وحده یک تمرینی من لیره ما او شو دیکین سبه یاری من هی لگل یعنی زورا كاجمير ده لملعب الشعب ان شاء الله بتوانين نتيجه كي باش بين دل هاندري دل خوش بكين هوادارم همو هاندرانش بال بشتي انا كبكن وان شاء الله بدليك خوش دقرينو. یا دیار کو دیر شف ما شانده جمهوری هم پرکتین کو برای باجر بغداد و هاتین کم وسقیده گشتیم باجر بغداد کم پشتوانی لیون فکن و کو پشتوانی اگه قبل کم میلیاریگه ها تمرین حاضر بین پیش تمرین تیانا و زاکو و هم حماسک دیوانا چکن کدا بزانن همی گاوا جمهوری زاخویل گلوانا یا چه جاروانه حال نبتنه و هر بجید جمهوری آنها. شاکی بخیرات نوی جمهوری حمید کم و کو افریقا کیف اکدی و مچی بیو سال 2003 و 4 نیگر نوک و هم دیوین بو شهر بغداد و انشاءالله همی بردام بن سرواندشتا رب العالمین توفیق فریق آم عبد الصبای همش زورا ببن و بجید زاخو. انشاءالله همی توتیم بو 3 نقطه گیرن. بله. هر دم پشتوانی آنها زوخ بکن مکروی تو خلق زوخو هر دم امروی زوخو ثلاثين بوسي نقطة. بله. إيك بدو بسي بتأمقانا. أنا كسي. زوراب زحمتها ملعب الشعب. ملعب الشعب ما شانس جيلها. أكيد. أكيد. ما شانس جيلها. زاخول كيف بتعمل الجبل. خوشينا خوشيا من. بار أميك وفايدة بي. إن شاء الله يصير. صالة تشد إن شاء الله. خذ توقعات أكيد أس جاجبين ما مفيدة. بورجك. حفظ عبد زورانات كان أساسي. أو جد برجع اليوم هذا فرصة يا بما.
من